Hakim Sahabo yaguzwe miliyari 2 na miliyoni 600 z'amanyarwanda niyo kipe yo mu Bugereki. Izo nizo nkuru ziri gutambuka ku mbuga nkoranyambaga. Umunyarwanda ukina mu kibuga mwagati Hakim Sahabo yageze mu Bugereki agiye gushyira umukono ku masezerano y'ikipe nshya ya AEK FC yamutanzeho miliyoni 1,500,000 by'amayero bingana na miliyari 2 na miliyoni 600 z'amanyarwanda. Uyu ni Hakim Sahabo ubwo yasesegaraga iyateni mu Bugereki. Mwijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu tariki 31 Mutarama 2026 nibwo umukinnyi w'umunyarwanda wakinaga Standard de Liège yavuye mu Bubiligi yerekeza mu mujyi wa Atene. Uyu mukinnyi ukiri muto yatangiye kunugwanuga n'amakipe atandukanye amwifuza, harimo ikipe ya Rangers yo muri Scotland na Atalanta na Bologna zo mu gihugu cy'Ubutaliyani zikina Serie A, dore ko yari mu mpera z'amasezerano ye muri Standard de Liège. Hakim Sahabo warusigaje amezi 6, ariko mu masezerano ye bari barumvikanye yuko hari undi mwaka wakwiyongeraho. Ikipe ya AEK yashoboye kuzuza ibisabwa n'ikipe ya Standard de Liège. AEK ikeneye kumwifashisha mu kibuga mwagati, gusa yajya kumugurishaho ikazahaho Standard de Liège 20%. Sahabo watanzweho aringa miliyari 2 na miliyoni 600 z'amanyarwanda agiye gushyira umukono ku masezerano y'ikipe iri mu zikomeye mu gihugu cy'Ubugereki. Kugeza kuri ubu iri ku mwanya wa mbere n'amanota 48 ku rutonde rwa shampiyona igeze ku munsi wa 18 mu gihugu cy'Ubugereki. Uyu mukinnyi umaze guhamagarwa inshuro 9 mu ikipe y'u Rwanda Amavubi yakiniye muri Standard de Liège imikino 34, gusa ntabwo yagaragaje urwego rwo hejuru, cyane ko umutozo mu ikipe ya Standard de Liège atigeze amubonamo ko yamufasha mu kibuga mwagati. Sahabo w'imyaka 20 naherutse kwifashishwa n'abatoza b'Amavubi ahanini bitewe no kutumvikana kw'impande zombi, ariko byitezwe ko mu kwezi kwa gatatu Hakim Sahabo ari buze ko ari mu ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ariko banza wumve impamvu Hakim Sahabo yemeye kuza gukina ikipe y'u Rwanda Amavubi. Nari mfite amahirwe yo gukinira Ububiligi, ariko nahisemo gukinira mu gihugu cya mama. Impamvu nahisemo Rwanda, nashakaga gushimira mama ku byo yankoreye mu buzima bwanjye kuva na kera yabaga hari ku bwanjye. Navuga ko nashakaga kwitura mama, niyo mpamvu nahisemo gukina igihugu cya mama. Gusa ku bwanjye nahisemo gukina u Rwanda kubera umutima wanjye ndetse na mama, kandi nta nubwo mbyincuza. Yenda nyuma y'ibyo n'Ububiligi bwari kumpamagara cyangwa se ntibanabikore nta wamenya, ariko njyewe ntabwo nashakaga gukina Ububiligi. Nge nzakomeza gukina u Rwanda kandi nishimira gukinira u Rwanda. Là j'ai pas joué pour la Belgique, mais je joue pour le Rwanda et je suis très fier de jouer pour eux. Bwa mbere njya mu Rwanda ku bwanjye navuga ko bwari ubunararibonye bushya, kuko naribwiye nti ko nkiri muto kubera iki ntabona ubundi bunararibonye. Narabikunze nkigera mu Rwanda, naramvuze ngo nzanasubirayo. Iyo ntakunda ntabwo nari gusubirayo. Nashyizemo imbaraga zanjye mu ikipe yanjye. Rero nkigerayo nahise niyumva nkuri mu rugo, ndavuga nti kubera iki ibintu bitakomeza gutya. C'est incroyable, surtout si maintenant tu vois un peuple. Gukinira u Rwanda ni ibintu bidasanzwe, by'umwihariko iyo ubona abantu bagushyigikiye. Nibyo bintu bituma uvuga uti nanjye ngomba gukomeza gukinira igihugu cyanjye, ndetse ugatanga n'ibyo ufite byose. Kubwije ukuri byaranshimishije cyane. Nakinnye imikino yo gushaka tike y'igikombe cya Afurika, nyina n'imikino yo gushaka tike y'igikombe cy'isi. Byari byiza rwose, n'ubu ndacyifuza gukina imikino myinshi mu Mavubi. Beaucoup de matchs pour eux.